noi muntin gamtina jeng ku kichate jose na bon chavin kalim naw salam kahin bole ase som leng chanela thu so nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove tun ni adinga ki gong thu so ho nangai pantaw hite thu so thumakai Battle of TWIBOM SAJIK in Anglo-Kuki War 1917 to 1919 Anglo-Kuki War 1917 to 1919 galpi sunga Battle of TWIBOM SAJIK British sipai ho galal na khatle a hathi naw mun khadahi hichi a Kuki sipai hon British te ambush abolova nasata aniki kap to na wazi chu hiti hi British hon lonpi le longya anahar thaova British sipai Burma kolam hon longya pa pungul bul hau kipchu anamat uwa galhinga anakai uwa chule asopipa pupum zamang ti dimzong British te thutepa asopipa ngul bul hau kip lol atan a gallu an aizi a hungso hi hichi longya pa pungul bul hau kip luchang gallu a ki ai thu chu Kuki sipai la a pu pau khutil lun kimin aza do phanin alung hang be se jingin gal hi songle ahinga ki kaya chuzowa alol kitan a ki ai ki ti chu ki noi se na chung nung pen hi tai nang hon ka so pi pa lu na ai thei jule kin zong nang ho lu ka ai mo ding ham tin pungul bul hau ki phula ding chun aki go tai hi chun mombi atiu lon pi pa pungul khum hau kip to aki ho to hlanin pu pau khutil lun kim le pu sem chung hau kip chu Kuki sipai mi som nga vel to vai kon tha din ngan se na anamu hlan in he hi chun lon pi long ya tolbung moltu chule khoki nai dom ho zo se a pasal gal kon thei phabem aki cham khom ovin a hi le mi som nga wal aki su to ovin hitol hanchun ambush adin ki go na asim tawe ambush bol na dinga nithum anawa chun Kuki sipai honjong mancha asim tawin a hi thalpi thalchang aki se movin meilo asuvin chule meichang aki hianovin nasata in ki go na aneyovin a hi chule ane divin khosung nupi hon changla asim pe ovin hichu akipo ovin tui paizong akipo che ovin hi alal he wangun ka ala komle gazon anei ji ovin khosunga nunga golhang hojong ne le cha asema pangding aneki chatpon hi ambush ho ni kholin masang ni thalang in akondo ovin TWIBOM kiti munchu anazon ovin anachang pantawe mancha choilo si chun hichi thalpi asim ho chu aki choyovin ali pathei kiti chu thalpi chang pu na aki sem ho chu atung tun wa thalpi chang aning thling adin aki pu ovin hi mi somlani tabang chun thi nang jangwo ki pu chewin chule selung bom a meilo mei changjong ning thling domin ki go na aneyovin aki pu chewe hichun Burma le Manipur gam ki zot mat na lamdunga Burma military police hole British army Assam rifles ho chesu che tona te se hon chapei atiu chakpi wadung kiti TWIBOM achun Burma military police lamkai Lieutenant Molesworth jong cha asal kulpi chu March 1918 a bulu na ding to ogon ahin hichi adinga chu Lieutenant Molesworth jong asipai te hoto hungding anhe jewa achi so achi to na lampi chu anavet thli jingwa ambush bol na thei mun chu anahlen thlen jingo hitai hiti a pungul bul hauki phula ding ati ta nga lovin ki hona asem ovin Lieutenant Molesworth tha na ding chun ki ho khom na anei bangovin chupe ta a thalkap themche pu pau khutil lun kim tolbung le a upa pu let khosem tol laibung pu vom zahal thawmo mol tu le pu hol so hlungdim lonpi ho chengchu lonpi kho a thalkap aniki tet sa ovin hi leitol monglanga pat jangkhat akai zawin khat khanin aki kap tet un hi adang sen akap khapovin ama hola achun pu pau khutil lun kim chun pat jangchu tongsom nga a gam thla chun anakap khan hi hize chun ama hola a ambush abol nawa British sipai lamkai pa Lieutenant Molesworth kap ding chun anathengdo tawin hi nini ni thumlang pi anachang pang hitawin hinla British sipai ho chu ahung tapovin ni thumthlin nan British sipai ho chu ahung ki tol tawin hi Kuki sipai ho jong chapei wadung panga dathia apan mun aneki sim na ho wachun apan sawin kepin gamsadang achan bangin anachang pang tawin hi pu pau khuti lun kim thalgin chu angai hlikeu jing tawin heti chun chapei wadung TWIBOM kiti lai ta chu ahim pal tawin hi chapei wadung hung kal kai diu hi ti het phanun
ahung gal kai na diu vadung lam ko so achun pu pau khuti lun kim chun pan mun hoi ta akisem ho achun apangin ananga zingi hechia kuki sipai anachang pang ambush ball ho chu mi som nga som gum hi ve British sipai hon zong vadung tui chu ahin na un Lieutenant Molesworth chu sipai hon vadung gal kai pi din lang chu nga ato sa un thopi ta in ahin pu win tui chu ahin no pi ta ve Pungul khub hau kim in July muna kuki sipai ho chu thupi ananezin pu pau khutil lun kim pan thal ahlama sangsi a thal hla thailo ding hi ti a anigi so ke hitai Vadung ahung gal kai ding phadun pu pau khutil lun kim min zong amei lo bel nga ki thung chu ki go vam phet in athal long zong akaw do in Lieutenant Molesworth chu adoi to chenin akap le adip kong ta akap kha api in tui la achun ahung kile hla zeng in hi hiti chun cham kha pi ki kap to na nasata in ana umin hi kugi sipai ho chun panmun le kisial na phata cha a ki semu hi ze in British sipai ho thal chang chun amo kha theilu u hi hize chun British ho zong chun alal tawin alangkhat na alam kai pa win thina ato ding din muna aum ta azi chun ankinung tol deu deu tawin hi hizong le alanga athi amang gel un anachang pangzo ti chu pu pau khuti lun kim le pungul khup hokep lam kai na a kuki sipai ho chun ano zep un hiti chun British sipai hon alal thim phat ovin akinung le tawin hi hichun kuki sipai ho chu vadung langa achom thla ovin pu hol so hlungdim pu vom zahal thlamau le pu let khosim lun kim ho le sipai dang ho zo se zong vadung langa achom thla ovin British sipai phabep khat akisu kha ho chu avoli itho tawe Hichu British Burma Military Police sipai ho chu akinung tol un mi tampi athi naw ban a thalle meilo mei chang tampi zong akiman sa un ada thadan tawe hiti chun British Burma sipai ho thilong chu gamla achun ahinda thlawin thal ho le mancha dang ho chu ahin ki chom da un ahin ki po do tawe kugi sipai mi sagi langin thina anato ji chun mithi ho chu ahin po win ama khu a vuidin anawai thla tawe Hichun hiji ki kapto na puju ahung la te diu he ti he zi chun pungul khub hau kip in lon pi le long ya gam kaya mi pi ho thu tep anezin nu naw chapang hon a hi theile khosunga ki dal hin unlang pasal ho koi man khosung ada tha theilo ding khosung le gam sung hu na a British ido u hi nungchon lova ipan diu hi tin thu ana thla in hiji chun hiji ambush zi chun ki ven na khauta ana ki sem ovin hi Bai sangai kot gam kai lam kai ho Kuki Army hon a talo gal hang ho zabol na piu CISN Village 17 October 2025 7 Battalion Gamnom kem a Kuki Army KNO le KRA hon tuni cycle gam kai Kuki CSO hon Anglo-Kuki War kum zakhat le gate hinna kingon anei namun nampi lumsong le Kuki sipai zalam kai pu cheng sa pau dongal statue kitun namun CISN khumun a Gan salute le condolence service phat anamang upin hi nam sipai hon a talo kuki gal hang ho zabol na gan salute ananei uto thlan in lam kai ho akonin pa avui pe na floral tribute zong ananei ubin hi Anglo-Kuki War hihan Kuki Rising hile organization in Amina ki boy pipon namsung a Kuki Research Forum le lamkai masaho ahin khol to cheduwa lonpi ko British sipai ten ana etek ni hope 17 October hi nampum pin Kuki gal hang pu te gel do na Anglo-Kuki War or Kuki Rising Day ti a iman diva achi sa kumphabe masanga ko na nampin in a GPU banga tuni a organization in kichipi a gamle na talo Kuki gal hang pute hozo se zabol na kin gon ahi panhung kila hi tin organization lama ko nin thulut akimoy vanoi holing dinga TWIBOM chara chample muna program lo pita aki gong chu headman lovin hoiwa ki bengkha abang tai mihem sang som nga wal ki khopna dinga to gon zo se zong mit phet ka lovin than mol abangin athip zeng zung zeng tai kimang te te le tolchi tampi aki zam ding phana koi macha kilula la uhitai Kim lam kai lui ho khonung ding musau lo ho lam kai lung neu ho le suldam ho vai po laiza Kuki cha te chenna khozo se a zangnum song aphu sa wa chule CI san mun a moneli na ki zi zo se thu cheng su hiel to hiel a hin tho wa pat a muchi phalo hung ke do pan a hitai
hichia lam kai ena poho chu abun u kilip zong le indung na chimponte TWIBOM peace ground mun a program lo pi ta hung ki cancel zong chu hichi thu chang an hian le ho to chun ki sam kai na lai hi lam kai lui ho bol khilna nunggel khilna anungu wang hi temma chan be ta ponte hichen hin tu ni ho adinga Anglo-Kuki War 2 isei now ana chai taw hite 18 October 2025 Galzia internally displaced person IDP ho Kangpupi district sunga relief camp a register aniki bola in sungmi thinglo ho le register mong aniki bol lo lai ho ki bol the hi tai ti tu ana umin hinla ani kho chu ni khat bo ana pezi ubin a boldinga lom hon alap lo atamin hi mihem galzam sang tampi vo cha banga ku sung khana ki khum a hi bon hi joho zo sen ni khat sunga ahung ki bol chai diu chu magic power aki man ngan lo le hi thei lo ding a hi hi zong le ani kho ki tep sunga na bol lo le na wang sen hi tai ti na thei dinga thil do hi KPI district sunga galzam ho hi tu chana kem monga ho hi government in A to Z a avet u hi ho hi phate cha a kem ma mo ho hi ve ama hi thakana ki khum tu ba hi zin information abai lam in hinla galzam atam zo hi masanga kem tampi ani ki honlaya kema ana tu a talo ahi wanga government in relief materials enchang alu dal le an kam thau themkha khatna kha ve api ho hi muntina ki the thang hi dan information ha sa jep hi ta hi jo ti lo galzam hi wanga kem monga register ani ki bol khalo zong tampi kit hi ho hi gamchoma anazam pai ho chu hi ve gamchoma zam a tu tha register ki bolding ti ho hi galzam hi zewa abol te diwa lom hi hinla phate cha an bol lo zewin tu a hin ahi thei ta poi ti bi ve Indian sung khopi danga zamlut in lam mong hung ki tha ta lo ho chun register abol nom zong le ipiti ki bolding ham ipichu hi le ka sei nom chu ni thumbe pe hen lang ahim bol thei jim bol hen lang chu a da tha te ho chu ai thei ta poi ki ti le phading dan hi tu so hi chan chun aki chai tai abana tu so na ngai khom ki dingin na bon chawin lem na hi chewe tu so hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed